Bueno, hasiko gara orduan. Nik eta nahi eskerrak ematea, horretzareten guztioi. Ni errenteriako alkatea da naiz, baina baitere jarduten dut, ez bakarrik errenteriako alkate bezala, baizik eta Oarsoaldeako presidente bezala. Gaurko presorreko honetan. Bueno, gaur orkestera goazena da, topaketa batzuk orkestuko ditugu, konkretuki Oarsoaldean gizarte, elkartasun eta lankidetza ekonomiari buruzko lehenengo topaketa izango litzateke. Konkretuki bere izena gizarte aurrerapena errazten duen enpresa eredu berrira delotea izango litzateke eta burutuko lirateke maiatzaren 10. Horren arrazoia zein da, plan estrategikoan hausnarketa bat egin genuen, hausnarketa horrek eraman dituen Torrekua bera martxan jartzea, Torrekua aurkeztu genuen, hemen inango itxiraia, ja hemen hasi da lanean eta artisauen alorrean hemen inango itxire ere ja lanean hasiko dira, baina baitere ikusten genuen naiz eta horrek bazuen ekonomia kolaboratiborako elementoak, lankidetzan aritu beharreko elementoak baitere iruditzen zitzaigun importantea zela ere ohandikan eta pauso gehiago ematea eta sustatzea horrelako jardunaldi batzuk, topaketa batzuk, pixkat ekonomia eraldatzailearen ingurukoak izango zirenak. Azken finean hitz egiten ari gara nola sortu daiteken ekonomia bat lana sortzeaz gain, eta lana sortzeak duen garrantzi guztiarekin, zalantzari gabe, nola aportatzen dion ere gizarteari planteatzen dien jarduera berri horiek, edo enpresa berri horiek, eta zein ereduen arabera izango litzateke. Balio erantzi bat planteatzea gizarteari. Decía que, primero decir que yo actúo aquí como alcalde de Rentería, pero también lo hago como alcalde, como el presidente de Oarsoaldea, y lo hacemos para presentar unas jornadas que van a tener lugar el día 10 de mayo, aquí, en Torrekua, bajo el lema hacia un nuevo modelo empresarial que favorezca el progreso social, y lo que se trata es un primer encuentro de Oarsoaldea sobre la economía social, solidaria y colaborativa. Al fin y al cabo, el plan estratégico, hicimos una reflexión, el plan estratégico de Rentería 2025, esa reflexión nos llevó a tener que indagar en nuevos sectores económicos, de ahí surge esta idea también de Torrekua, que en el futuro tiene la intención de que vaya bien evidentemente y de expandirse si la cosa va bien, pero también, además de que este edificio alberga un tipo de forma de trabajar, que es la colaborativa, y que para nosotros y para nosotras era importante, además de eso entendíamos que era importante también ir indagando en un tipo de modelo económico, en una economía que se llama solidaria, social, colaborativa, que es una economía que al fin y al cabo lo que hace es aportar un valor añadido a la sociedad, es decir, qué tipo de modelo de empresa, qué tipo de actividad económica ligada en esa empresa, cuáles son los elementos que pueden aportar, además de generar trabajo importantísimo y sobre todo en esta comarca con indicadores negativos, además de todo eso, cómo puede aportar esa economía también al desarrollo también de la comarca en otros términos, con otros valores, en valores sociales, etcétera, etcétera. Y nos parecía que eso era importante y era importante hacer unas jornadas también para trasladar a ese emprendizaje que hoy en día se habla tanto, para trasladarle también esa posibilidad de valores, de otro tipo de modelo económico que haga más solidaria ese desarrollo económico. Ese era el planteamiento y por eso entendimos que era importante hacer unas jornadas y en ese contexto se sitúa estas jornadas. Estas jornadas lo que van a hablar, al fin y al cabo, es de varias cosas, pero de banca ética, de soberanía alimentaria, de economía azul, con conceptos que forman parte de ese camino que queremos seguir, ¿no? Ese es, de alguna manera, los elementos que después ya desgranaremos en las intervenciones que aquí vamos a desarrollar, pero yo sí quería contextualizar en ese ámbito, es decir, queremos dar un paso más, queremos generar empleo, llevamos a cabo políticas de generación de empleo, y a la vez queremos generar empleo de calidad y que también en actividades empresariales y económicas que den un valor añadido a la sociedad con unos conceptos de desarrollo sostenible también en nuestra comarca. Eta hori izango litzateke pixka bat, sarrera bezala nik esango nukena,
Hemen mailan gaudenak, handik anazita, Fernando Nebreda, gerentea, oasoetako gerentea, Sergio, izan bera da konsejeroa ere, Pasaiako udaleko zinegotzia, eta Beñat Irasugi Olatukopeko kidea, gurekin batera jardunaldi hauek kolaborazioan antolatzen laguntzen ari digutenak, eta orai japosan gintzatik ja Beñati hitzan. Eskerrik asko tortzeagatik. Nik lehenengo gauza, eskerrak ematea Errenteriako udalari eta baita ere Oarsoaldea Garapen Agentziari jardunaldi hauek antolatzeagatik. Maiatzaren 10ean egingo dien jardunaldi hauek, nik uste presidente bat dira eskualdean, herrian, baina esango nuke ere Euskal Herri mailan ere badirela aurrekaria. Azken aldean asko hitz egiten da, ekonomia egiteko beste ereduei buruz, beste moduak, solidariagoa diena, baina askotan ere ez dakigu zertaz ari garen, eta lehenengo gauza egin behar dena horrelakotan da, ikasi, eta dakitenek erakustea. Orduan, jardunaldi hauek aldorretatik oso garrantzitsuak dira, presidentea dira eskualdean, ikuste hemendik aurrera jardunaldi hauetatik hasi eta gainera bide bat irikitzen dute ekonomia eredu honetan lan egiteko, eta horregatik nire bentsat oso pozik nago, eta oso pozik ere Olatuko pila aukera emateagatik ere kolaborazioan jardunaldi hauetan parte hartzeko. Ni printzipioz eskualdean eta herri honetan kokatu dagoen kooperatiba bateko bazkidea naiz. Gure kooperatibagatik ulertzen dugu aktibitate ekonomikoa egiteaz gain, bakagula ardura bat eskualdean eta herrian, eta alde horretatik horregatik ere, pentsatzen dugu beste modelo ekonomiko hauek zabaltzea ere gure ardura dela, kooperatibatik gertatik ardura dela, baina tokiko ikuspegitik, gure herrian ekonomia beste modu batera egiteko, eskualdeko garapen ekonomikoa ere bultzatzeko. Kontuan izatea hori Olatuko sare zabala da, Euskal Herri guztian zabaltzen ari dena, hemen eskualdean presentzia dauka, baina eskualde honetan gustatuko litzaiguke, eskualdea bere duar izatea horretan, eta horretarako garapen agentziaren laguntza daukagu oso ondo. Ekonomia sozial eraldatzailean lan egiten dugu, hori zabaltzea da gure helburua, eta nik uste jardunaldi honetan ikusiko dira hainbat adibide horrena, izan daitekena finantziatikoak, izan daiteke elikadura burujabetzaren oinarritutako proiektuak, ekonomia zirkularra daitzen dena, gero ere Bartzelonatik etorriko den Jordi Bia komisionatuaren esperientzia, nola egin ekonomia, baina baita erakundeekin, garapen ekonomikoan lan egiten duten erakundeekin batuta, estrategia guzti horiek kontuan hartzea oso interesgarria izango da. Azkenean, egun batean esperientzia asko ikusiko ditugulako batera, eta nik uste balioko digulako denei ikusteko alternatiba bat daude, ekonomia egiteko beste modu bat badago, eta lehenengo pausoa hori delako alternatibak ezagutzea, inguruan dagoena ikusarazi, guztiek hori ezagutu eta gero hori zabaltzea, esperientzia hori zabaltzea. Ekonomia sozial eraldatzailea zer da? Da modelo ekonomiko bat ulertzen duna aberastasunaren sorkuntza eta banaketa modu orekatuan egin behar dela, ezagutza elkarbanatu behar dela modu librean, kolaborazioan lan nahi behar dela, bizitzaren jasangarritasuna arlo guztietan bai orokorrean, baina bai pertsonen bizitzaren jasangarritasuna erdigunean jarri behar dena, langileen parte hartzea kontuan hartzen dula modu demokratikoan lan egiten dena ekonomian bertan, eta territorioan eragin positibo baduna. Hori da gutxi gara ekonomia sozial eraldatzailea, asko hitz egingo dugu maiatzaren 10ean, ordurako usten dut, baina hori esatea, decir que es muy importante que en el desarrollo económico territorial se tengan en cuenta este tipo de aspectos que hasta ahora igual no se tenían tanto en cuenta, pero que cada vez será más importante. Entonces, eso, ¿cómo hacerlo? Pues aprendiendo entre todas, aprendiendo desde las experiencias que ya existen, haciendo red entre las experiencias que haya, tanto en la economía, pero también de los agentes institucionales que puedan trabajar en este ámbito, y animando a toda la gente a que conozca estas alternativas y a que venga
a estas jornadas. Eskerrik asko eta hitza pasatzen diote Fernandori. Bai, eskerrik asko baina. Bueno, nire aldetik hitz batzuk besterik ez azpimarratzeko eta nabarmentzeko Oarsoaldea garapen agentziaren ze garrantzia daukan jardunaldi honek eta baita ere jornenek suposatzen duen ere lanerako ekinbide berria, ez? Guk noski 22 urtez egondu gara hemen eskualde honetan eta betidanik eskualdetik saiatu gara hemengo ekonomia sustatzen, ekintzailetza sustatzen eta ikusi dugu bilakaera handi bat alde batetik eta ikusi dugu ere baita ere eredu sozioekonomiko tradizionalaren mugak eta krisia, ez nolabait, krisialdia, ez? Ez aldeak baiztea, krisia estrukturala ezango duke. Orduan, uste Beñatek ere aipatu ditu nolabait, baina ikusten dugu eredu sozioekonomiko tradizionalak alde batean planteatzen duela baliabideen etengabeko ustiapena, planteatzen du ere etekin ekonomikoaren legea gauza guztien gainetikan, eta askotan jasangarritasuna kontutan hartu gabe, eta gu hori ikusten ari gera, argi eta garbi horren mugak asaltzen ari gera, mai gaineratzen orduan. Guk etorkizunei begira planteatzen ari gera, bai enpresei laguntzen jarraitu behar degula, baita ere ekintzailetza sustatzen jarraitu behar degula, baino baita ere ikusten ari gera ekintzailetza modu berri batzuk agertzen ari direla eta baita ere enpresa eredu berriak ere sortzen ari direla. Eta erronka berri horiei agentzi bezala erantzuten jakin behar dugula. Eta horrek ere eskatzen dugu, nolabait ekinbide horren arte izandako ekinbideak errebisatzera eta bere ekinbide berriak irekitzera. Como decía, desde la creación de la agencia hemos puesto en marcha diferentes iniciativas, programas y proyectos dirigidos a la promoción económica, al apoyo a las empresas y al apoyo al emprendizaje, además de otros, con el objetivo final además de promover la creación de empleo en la comarca, ¿no? Es una larga trayectoria, 21, 22 años ya, y en todo este tiempo lo que hemos visto es que el modelo económico tradicional tiene sus limitaciones y realmente en estos momentos exige el planteamiento de nuevos modelos, tanto de emprendizaje como incluso nuevos modelos de empresa, ¿no? En este sentido, desde Oarsoaldea, en esta nueva etapa, estamos desarrollando ya una reflexión que será, además, tendrá su continuación próxima durante la realización del próximo plan estratégico de la comarca que vamos a poner en marcha en muy corto plazo, y uno de los ámbitos fundamentales de reflexión precisamente es este, ¿no? Cómo hacer frente a estos nuevos retos que están surgiendo, estos nuevos modelos de emprendizaje y nuevos modelos de empresa que quieren plantear un nuevo modelo económico que es mucho más sostenible y que tiene mucho más que ver con la respuesta a necesidades sociales que única y exclusivamente con la maximización del beneficio, ¿no? Nuevos modelos que plantean que el beneficio económico es una condición de sostenibilidad financiera para un proyecto, pero no el único o el máximo o la única razón de ser o la máxima razón de ser de un proyecto.